guys, sa amo guys, nakaron guys. Pista karon sa among purok guys. Nakaron guys, busy mi karon guys sa Inihaway Baboy guys. Kay naa po mga membro diri guys, tungod sa pandemic guys. Ang pamaagi namo karon guys, bahino na lang ang mga karne nga ihawon guys. Kay bawal karon ang magtapok-tapok guys tungod sa pandemic guys. Tanaw guys karon guys. Makita na to guys ang kabisi guys. Tanaw guys, inihaway nagmakita na to guys, inihaway nagbaboy guys. O karon guys, mutabang po ta guys kay lisod pa po guys, dito mutabang guys kay basin jag dito maapil bahin guys. Mutabang ta guys sa rumaapit ta guys. Makita na to guys ang mga dagkong kawa guys para ay pansakuan guys kanang balhibo sa baboy guys. Ikis-kis guys kay di man siya po na matangtang guys og way kanang ininit guys. Muna karon guys na makita na to guys ang kaha guys, dua ka kaha guys, dagko guys, kaha guys, makita na to guys. Dito ba guys? Oh. Kagang guys, nag-inihaway na guys. Oh, kauban ni ako mga igsoon guys. Okay guys, what's up guys? Karon guys, kamulo mi karon sa pan guys. Hindi luay sa baboy guys. Murag dugay-dugay pag yun ni guys. Dugay-dugay pa tama kasubag baboy guys. Kay dugay-dugay pa ni mahuman jud guys. Okay guys, what's up guys? Okay guys, ato pang tabangan guys para madali guys para makasugban na ta guys. Makasugban na ta og baboy guys. Okay guys, yun guys. Okay guys, what's up guys? Kamulo pa mi diri guys sa paghilo sa baboy guys, pila ka tawo dali guys. Bahino ni sa membro guys sa guys sa pista sa purok guys. Tungod sa pandemic karon guys, bawal karon guys ang magtapok-tapok mo nang ang mga okasyon karon sa pista guys, dili sa guys. Pero guys, ang baboy guys padayon na pagkiyaw guys kay kini gisaadi sa among Santos guys. Kani pagabahinon guys sa mga membro guys. What's up guys? Tanaw lang mo guys. Ready guys. Guys, what's up guys?
guys. Dugay-dugay pag ini guys. Kay dagan-dagan pag ini buo guys. Okay, magkawis sa guys para magamit nila guys at tubig guys. Dali guys. Pas-pas guys para makasugbat tagkuan guys. Okay guys. Oh na guys, akong guys, inong Mario guys. O sa po ni nga kahapon na muna gyud baboy guys. O sa po ni kami bro sa purok guys. Okay guys. Tara guys, kami kampo guys kay arong makanya madali guys. Tara guys. October 30, 2020 guys. Karon guys, sa pista sa among purok guys. Ining mga baboy nga gipangyaw karon guys, pangalis kanang sa ang membro nagkanay guys, nagbuhi ani guys unya pan guys kanang ipadako gyud sa mga membro guys para inigpista diri sa purok guys sa diri sa Fatima guys na ay maihaw magamit guys unya. Karon guys kay na may pandemic karon guys, gibawal man nagtapok-tapok guys. Amo nang karon guys ang karne nga among gihaw karon guys, bahino na lang guys. Kay bawal man karon guys sa panahon karon sa pandemic. Okay guys, napuno na guys. Okay, guys. Guys. Pupunta guys. Guys. Okay guys, ang mga membro guys, karon guys, naglalagay guys diri guys para mabahin na ang karne guys. Okay guys, karon guys, nang manag kiss-kiss ang baboy guys, nahilo guys. Ang karon guys, hinlo alag baboy, kuha siya pinai guys. Para karon guys, igtatao dali guys, bahino na sa purok guys, sa mga membro guys. Wala karon guys, ato makita karon guys, na si Ganggang guys, si Mario guys, ang yang papa guys. Tapos si Brad Tupper guys. Oh, mani siya guys. Wala karon guys. Hiwa una ag baboy guys. Kuha na siya og tinai hinloan guys. Unya magsugbo na to guys. Ready guys, ready guys. Guys. Hey guys. Pila ka minuto guys, maka sugbo na ta guys. Yes, what's up guys? Okay guys, karon guys, humana guys, karon katong ingon guys nga magsugba guys, karon guys, dalag sinugba guys, karon guys, magkaon ta sinugba guys. Okay guys, okay. Tabi kayo guys, sinugba guys, okay. Salamat guys sa inyong pagtanaw sa video guys. Pag ginaot ko ako magbalipayon guys. Ayo kalimot pag-subscribe sa akong channel guys. Tara guys, let's go guys. Salamat guys. Tara guys, kaon ta guys, og sinugba guys, dara guys. Ngami kayo guys. Guys, labi kayo sinugba guys. Guys.
Ang dala nag-ihaw kayo guys, si Ganggang o si Brad. Yan o guys, muna yung nag-ihaw kayo sa baboy guys. Okay guys, dala guys. Okay guys. Salamat guys.